Hello tayo tanan, ake. Hiti na pa itnan ko inatiba ina nga linunguan de kem. Darang ikan ako po sarili kem. Oke, kem lungungan pakuan de paray. Pagulok pada may pangamatemuan sayan pati kem. Linungung pakuan de paray. May dat timpul mangamat na po nga ohan toko asinang senang nga di mudah dat pakuwa de paray id Lungungan City. Maidat au adarunan au alaswan data daw sa ira kumaraja dat titit paray. Kaya kumaraja na pa nga bagal ka mangagik na tino ay pensudan ni tua daw man tadi rami tamak da paray. Okay, iti dia paray nomor Tinokuwa City. Tino na pa nga city na tiyanan dat mangagik. Okay? Kabasan na pada tulun suai nga ara isulap tay ke rantai jadi iti bayna hitik nandahayawan saya tengok terbuka jadi semua ngetongnya angin sepoi-sepoi menampar pipi ya may nadi pengamat tentang kau video mengamat ya. Tapi kebebasan kematain sanan paina nepenga pada misa milatok 2002 pada misa jam 5 nasa depanam akal kesi tidang memetamati parai wagu parai wagu mengamat ke lagi ya mengamat ke parai tidang kade apa jadi iti parai tidang karena peti parai tadi nggak parai negari parai leawan ngaranap na tinga paray leawan ada rawa di hati Oke, jelaskan bagaimana kita mau mengomat. Bos, kalau keadaan padi dia begini setengah masak setengah tidak, kita cari satu ini begini, kita cari yang separuh masak separuh tidak masak, baru dia boleh diambil dan diproses menjadi padi dan akan menjadi baras. Oke, kenapa separuh masak dan masak? Ini disebabkan dunia. Ini semua dunia. Jadi cara dia mengatam begini. Ini kita pegang ini alat mengatam, jadi yang dua ini dari telunjuk dan ibu jari kita pegang ini padi. Lepas itu yang 3 jari ini kita sebagai penolak. Kita tarik dia begini. Putut. Kalau dia ada bunyi put, dia bilang sudah. Mau nih keting na pa nga ada linggaman kau niting kad lepas mengamat. Sing. Lepas mana matalat parayam man pa timungit palat sampaping yan dati pa negara di pakuwasa lad karong. Kawin tayo karong. Dito ko tayo karong. Kaya ko nung nakapan nun ayaw. Nakapan. Okay. Iti para inamat na tay tingga ron diati. So pinatanggal ron dari tingkayan na adit paray. Tua man umatanam Pakuan City. Kuan di karong tino lepas iti man agi ka man po pen sudah lot tua mantal sila dia rami kardi tinggayan dia purulo tadi na pala tinggayan lahat tadi di mengigit tua la para nga purulo itino man agi ka kaya may takapuago sila kaya tanta ko yung kau mengamat
Koradit po mga mat. Koradit pa yung mga mat. Ano barang at sumilaw na nagtutan. Hai, kanta pagi ya? Hai, Mga mat kayo po, kanta. mga mat kayo po. Kami saya pintu. Naman dua mat tau kau? Paray. Paray liawan. Paray wag. Pinapati nga para tahunan. Okay. Jadi Paray man ako gyan, no? pinapangatahunan, tanda tahunan. Jadi bibit na pati nga susama gyum. Bibit na pati nga kita silid gua talumi pango wato mitatay sa. Sambirang ka dia pa. May takapuago panamuramat sa ngulon, mga mat. Okay, ilan na pa karong tinudi nga. Nako pang tayo ko di patitimpon bay gatin. Marami nang andiyan so ang pinay kong abi. Iti yapa. Mga mat yapa para iti dong pinamungaranan liawan. Okay, tinapa mga mati boss ko. Boss ko. Oh, mga tak. Okay, mga mat yapan. Ada apa mau cakap? Hai, kanta ko. Ay, Aramaiti. Aramaiti mga mat. Aramay ti, lepas di aus. Udah ba? May pagayaw ko ngamat, arapat tamat-tamat pira-pira tinggayan. Pira-pira ramok. Ramok kalau mileng. Oke, ramok paray. Ramok sumindamok. Dengar itu ramok sumindamok. Paray, mata-mata. Tibang pala ka kita demo. Cia. Ting, bagal lang ng mga mat. Oke, mungkin yala tumakad, ya ko positif, dari membalot ako pataroy. Oke, pinapatin ulit, tadi nga, ara asa suwang pinarumpas na sila, katisa, man ko ang kurang katatino, di dumaron na. Sa ngulo ko positif, nakulin nakatakada ng yala. Dumaron, nas paling sabo ka daron jadi Rosian perisan na paray. Perisan na pa nga, si suwang nakarungam. Nagyari di, semua bulan na. Semua bulan na. Sila yala, masih pato, nagyari di. Masama ko, pangamatan niya, Ben. Paray ti dong, mga paray ti dong kaya. Iti na pa paray rin tanda, iawakan ka isawa, kan ka idranaw. Siya, paray ti dong. Okay? Rumput Malaysia. Dunia ngawila. Tanam-tanaman di dunia, kaya makaya ko tupi. Senang nanti, senang ya. Senang nanti sino ko pa, karayan ko na pamunipang di gambar video ng kutino nga, may da kayo. Tada sa thumbs like ha, may subscribe to my channel. Subscribe di kayo guys, subscribe. Okay, nakaw pa kapiruba kawago di video di Rumikat di Dumanto. Okay, bye bye. Kaya patakadan zona, mahilaid, balay zao. Itiin pinangamatan. Di paray namat. Bikong kumulit. Okay, mulit mga ado, di langin. Ano ka pa?